treba nekako da napravite most od ljudi i da idete na pomoć. Znači, ja sam na tam ide ono... Pa 100 godina možemo prelaziti. A moja će na ovu priču. Da sve za jednu pomjera. Ma šta kažeš, bre? A da bude uvijek jedna dobra reći, a na ovome. Pa nije to logičnije tako. Ajde, toga ću pa bilo Ne? Ode kamen. sad opet ti brzo vam. Bravo, bravo. Ajde sad neko reći. Ajde nazad opet. Ma šta je strašno? Šta ćeš to ovaj ostalo sam? Ajde. Nije pa. Jedna mala pomoć koju mi gledamo. Najlogičnije rješenje. Nije rješenje. Nema se prijeći na to. Da kupimo čamac i pređemo. Čim jedna digne nogu, ti odmah i sad nje znaš. Ne možeš. Znam ja, znam ja, znam ja, znam ja. Šta? Nemam pojma. Nemojte petati. Opet, kaj se opet radi? Uvijek mora biti nekako. Ali ima ovaj skoč. Brate, skontio sam. A za nije rješenje. Najlakše. Znam ja, brate. Može ima... Prvo nema neka pada testa. Joj, jeste imbecili, kako ne znate? Kamen ne treba da stoji uvijek. Pa nije kamen, to je drvo, brate. Nisi dobro dobri. Mora biti pritisak da bi jednostavno... Razmislite kako prići. A da tu uvijek stoji neko na... Pa da neko Ima ne... pritisak na zrak. Ali neko ono je! Da treba stvari razliki kamen i svi pravo. Dobro jutro, kolega. I vi prolazite i onda ćemo mi ostati zadnji prič. Bravo, bravo. Kako ostaje kad je stala stvinače? Ali mora stajati, mora biti lanac jednostavno. Mora se držite sad, samo noga. I ti, a šta se desilo, ne zapomni. Ti stavi ono. Ja, aj 3, 4, sad! Onda što? Ovdje, Mua, mua, mua. Ideja ti je dobra, samo shvati kako da treća osoba dođe na treći kamen da vam drugi. Sam to. Što, nek dođe s druge strane. Vi treba da pređete, ne ja, da se na ovu stranu, ja vas čekam. Znaš, sve ba, predajte kamen. Nisu, ba, zloživi. Gdje će skontakt ude, nek tu ići? Sržane. Sržane, ići domo. Kako, baj? Kako životat? Ti sad stoj s te strane. Sam da pravaš. Ajde ljudi, da ćete preći. A stavi prvi kamen gore u sred rijeke. Pa ja ću ovdje, a ovo je jedno dobro. Sam se dalje. Aj vas sve stanite u istu. Mogu 3 Moraš nogu jednu prebaciti tamo odmah, čim staviš. još jedno ću poći, ne treba mora da pomeri. Daj meni dva. Treći. Daj meni papir. Treći. Ja. Sad prelaz, aj prelaz. Evo. Bravo, Drž se! Aj, pusti, aj stati se ovdje. Stati. Ode, ode, aj.
Ajde, balanade čovjeku, memorija je. Kako ja se provuče, to je problem. Bravo, bravo. Hajde, sljedeći sad. Ajde, sad sam Sljedeći na ova. Sad sam predlog. A sljedeći možda, ja moram i tamo. Samo što je isto. Edita, pomjer. A već kad nas programacija je bila da smo stisali preći. E sad raspalite. Čekaj, da tako pogreši. Lidija, pomjer se, Lidija. Ajde da vidimo sad. Nenade. Vidi je zadnja, ti sad. Tako je malo. Čekaj, ima još Oj, koliko zadavci. Je, cara, pomjer se. Kako ima stabilnost. Tu. Ajmo, guzove, da vidim. Ajde. Čujem samo tamo, a? Dobro,